Wetso mo tsatsing la bobedi tsatsi le le monnatsana ka dikgang tse di harologaneng dikgang ke tsa Botswana Television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone di go kopanya le nna Benson Phuthego makore di tibolegela ka go leba ditlhogo puso e tla itebaganya le dikgoreletsi tse di amang babeeletsi go dira kgwebo mono mabolokelo a melemo a Central Medical Stores a tla bewa mo seemong se se tla thusang go rarabolola tlhaelo ya melemo ga mo go tsa metshameko setlhopha sa The Zebras se iponetse phatlha kwa AFCON 2025 go ntse jalo The Zebras pego ka botsogo jwa setšhaba dikgang tsa kajeko wetso yo di tolokolang o bidiwa Patricia Chobonyane makore tsene mo go tsona Tautona Advocate Dumaboko a re puso e tla tlhoma setlhopha se se tla dirang diphetogo tsa semolao ka maiteko a go rarabolola mathata a sa tlhokegeng a kgoreletsang jalo go dira kgwebo bonolo ga babeeletsi ba ba tswang kwa ntle ga lehatshe leno Tautona o buile se mo tekodisong ka botsogo jwa setšhaba State of the Nation tshokologong eno jaaka na tlhalosa letsema la go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno e ntseng e le mo sepitleng Tsholofelo Tombale wa bega Botswana o supile faele sekao sa kagiso le tshireletso mo kgaolong ya Afrika ka bophara mme se e le sengwe sa tseo tse di dirang gore lefatshe leno le kgatlhe le go ngoka babeeletsi go ntse go na le dikgoreletsi tse dintsi tse di kgoreletsang dikgwebo tsa babeeletsi di akaretsa dikgang tsa boagedi le tsa maroko mo lefatsheng leno go lemoga dikgwetlho tse Tautona Advocate Dumaboko o ne a senola maiteko a le mmalwa a puso e tla a tsayang go dira gore Botswana a ratwe ke babeeletsi ba ba tswang kwa mafatshe a sele di akaretsa go nna le bao ba ba itebaganyang le go ntsha dikgoreletsi tseo Foreign investors want to come here. Botswana has the highest credit rating in Africa with a BBB plus long-term and A-2 short-term Standard & Poor's rating. The only reason that they are not here yet is that there is unnecessary bureaucracy in doing business in Botswana. This legal task force will draft key legal reforms to make Botswana an attractive environment for foreign and domestic investment. Puso e ne ya tlhalosa gape gore tla neela babeeletsi dikgothatso. Creating economic incentive packages. We will announce a set of incentives to attract investments in high potential sectors such as renewable energy, agriculture, tourism, and technology. Gareng ga maiteko a yone, go tla nna le go tlhoma mogopolo mo go tokafatseng mafaratlhatlha le dikago. Fast-tracking key infrastructure projects. We will identify and begin the implementation of strategic projects in transportation, energy, and digital connectivity to boost employment and economic activity. We are committed to working with local and global technology companies to rapidly prepare Botswana for the future. Tautona gape o ne a gatelela gore ba tla golagana le balekane ba bone kwa mafatsheng a sele ba lefatshe leno le ntse le dirisana le bone ka diphetogo le dibaka tse di botlhokwa tsa go busetsa serodumo sa lefatshe leno sa go nna taemane ya Afrika ka bophara le go gola go ya pele. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tautona Advocate Dumaboko boletse maitlamo a puso a go fetola selebego sa bodirela puso mo molaetseng wa gagwe wa maitebolo wa tekodiso ka botsogo jwa setšhaba Tautona re puso e tla simolodisa melawana e mefsa e tla bong e tsamaisa bodirela puso maikelelo magolo e le go tokafatsa go tsaya boikarabelo ga badiredi go direla dilo mo pontsheng le gone go dira dilo ka bonnokopila le matsetseleko a senang botwe sepe ke ikantse Khumalo wa bega fa Tautona Advocate Dumaboko a tsena mo setilong kgwedi e fetileng
o ne a solofetsa Batswana diphetogo tse dišwa tsa go tsamaisa lefatshe leno. Mo molaetseng wa gagwe Tau Tona o adile lenaneo la gagwe la go fetola bodiredi jwa puso, a gatelela botlhokwa jwa go nna le ditsamaiso tse dišwa tse di tla tsamaelana le puso e tlhabologileng ebile le boikarabelo. You want a trustworthy, a dynamic and agile civil service that serves your needs. We will implement a code of conduct for public servants, and we will train them in accountability and performance. E re go ntse jalo Tau Tona Boko o boletse gape fa puso e tla tlhodumela le go fetola makalana le maphata a puso gore a nne mo seemong sa go aba ditirelo tse di nametsang le go busetsa tshepo mo setšhabeng. A strong, effective public sector is essential for the efficient delivery of services to our people. We will reform public sector institutions to make them more efficient, transparent, and responsive to the needs of Botswana. In the medium to long term, the following key work streams will guide our reform. The first, medium-term fiscal framework. We will design and implement a medium-term fiscal framework to ensure fiscal sustainability. This framework will help us balance government spending with available resources, restore fiscal buffers, and create the financial stability needed for long-term growth. Puso e ipeetse selo sa malatsi a lekgolo a go diragatsa ditsholofetso tsa yone, mme tla re kwa bofelong jwa malatsi a e phatlalatse pego e tla nankolang tse puso e di kgonneng ka fa madi a setšhaba a dirisitsweng ka teng le maikelelo a go ipaakanya fa e sa kgonang teng. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mo kganyeng ye nngwe Tau Tona Boko a re re ga o bereko ipitseng yo tlhokafetseng ka Sedimonthole ka ngwaga wa 2021 o tla bolokwa mo go yone kgwedi ya Sedimonthole a le 10 monongwaga kwa Central Kalahari Game Reserve CKGR mo letsatsing le tla boelele letsatsi jalo la mafatshefatshe la go ipelela ditshwanelo tsa setho. Le jaanong wa bojaanong re pitseng ga ise a bolokwe mme ebile sala ka nna kwa setsidifatsing ka jaana ba lelapa ba ne ba dumela fa tshwanetse go bolokwa kwa CKGR kwa tlholegang teng fa puso yone e ne itsetsepetse e bo e patika gore a bolokwe kwa New Qade kwa neng a hudugetse teng. Kansele gantsi ne a supa fa re pitseng a tshwanetse go bolokwa kwa New Qade ka jaana a ne a le mo tlhokomelong ya bommabuipelego tota. A remeletse thata ebile mo katlholong ya kgotlakgolo ya boikuelo ya ditsheko e le yone e neng e laotse jalo. Go ya ka metswedi ya dikgang re pitseng o na fudugetse kwa New Qade a tswa jalo kwa CKGR ka jaana botsogo jwa gagwe bo ne bo reketla. Tau Tona Boko a re tshwetso e ke sekao sa puso e itsetsepetseng e bo e tlotlomatsa le gone go rotloetsa ditshwanelo. On International Human Rights Day, the 10th of December 2024, the body of Pitseng Gaoberekwe will be buried in the Central Kalahari Game Reserve. His ancestral home, your government, that under color of court judgments denied him the dignity of a burial in his ancestral land, has now taken the bold steps of abandoning all those judgments and burying him. In this ceaseless quest to uphold dignity, we are unshakable. Mowa wa ga re pitseng o iponna khotso. Fa re tswelela re sa le fone fo Tau Tona Boko wa khotse badiri ba botsogo dingaka baboki le ba bangwe jalo mo tirong ya ba e dirang go thusa jalo setšhaba ka ditirelo tsa botsogo. Tau Tona o tsweletsa tlhalosa fa puso e itlamile go dira mananeo a mapšwa a se nnela ruri go tlhabolola jalo mhama wa botsogo yo e leng ngwane mokokotlo wa lehatshele. This government is committed to providing them with the support they need to better serve the nation. Together we will build a system that not only treats illness but promotes health through predictive and preventative care. We will roll out multiple initiatives to realize this vision. 1.
a national mandatory health insurance scheme. 2, a universal health coverage plan for all citizens. 3, a national health digitization roadmap to modernize our systems. And 4, investment in infrastructure, capacity building, human resource development, and public awareness. Rentse renale tautona Advocate Duma Boko a re mo malatsing a le lekgolo a ntlha puso e ntšha e tla tsweletsa mosepele go itebaganya le go tsosolosa itsholelo a lefatshe leno ka go ngoka babeeletsi mo mehameng ya kgotetso temothuo bojanala le maranyane o tlhalositse se jaakane o tlhalositse fa ba bopile setlhopha sa baitsanape ba melao se se tla itebaganyang le go tlhofofatseletsa babeeletsi melao go bula dikgwebo mono Tautona o buile se jaakana rola pego ya gagwe ya maitebolo ya tekodiso ka botsogo jwa setšhaba mono toropo kgolo Gaborone ke letleletso somolokae o na le teng. Puso e ntšha e nankotsa fa e lemogile dikgwetlho tse di setseng di baeme pele go tswa ko palamenteng ya bo-12 tse di akaretsang kolotlase ya itsholelo le dipalo tsa letlhoko la ditiro tse di tsholetsegileng. Tautona Advocate Duma Boko o kaile fa dikgwetlho tse tsotlhe di kgwatha puso go tla ka ditsela tse di maleba go tla ka tharabololo ya go tsosolosa itsholelo le go tla ka ditsamaiso tse di tsepameng go gotla kgolo ya yone. O nankotse botlhokwa jwa go tlhomamisa gore lefatshe leno le age tikologo e kgatlhisang ya go ngoka babeeletsi. We will revitalize the economy and attract investments by 1. Establishing a legal reform task force. Foreign investors want to come here. Botswana has the highest credit rating in Africa with a BBB+ long-term and A-2 short-term Standard & Poor's rating. The only reason that they are not here yet is that there is unnecessary bureaucracy in doing business in Botswana. This legal task force will draft key legal reforms to make Botswana an attractive environment for foreign and domestic investment. Puso e supile maikaelelo a go baakanya melawana ya go bula kgwebo mo Botswana gore e tsamaisane le ditsamaiso tse di gatetseng pele tsa mafatshe a mangwe. Investors, both domestic and international, require clarity, efficiency, and predictability to commit their resources. Without these elements, we cannot compete with nations that have created more business-friendly environments. In this regard, we will prioritize the following. 1, simplifying regulations, streamlining bureaucratic processes, and reducing red tape to make it easier for investors to set up and operate businesses in Botswana. Go tlhomamisa pabalesego le tshepo ya babeeletsi go kailwe e le konokono. We'll offer clear guarantees on property rights, intellectual property, and dispute resolution mechanisms to provide investors with the confidence they need. Mme re go ntse jalo Tautona Boko o supile fa go le botlhokwa gore setšhaba se tshwaragane le puso le boeteledipele jotlhe jwa lefatshe go diragatsa maitlamo a katlego ya lefatshe la bone. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Baeteledipele ba mahatshe a kgaolo ya SADC go balelwa Tautona Advocate Duma Boko ba sologetswe gore ba tsoga ba le kwa Zimbabwe go ya go sekaseka gore go okediwe sebaka sa sesole sa kagiso se se rometsweng kwa botlhaba jwa lehatshe la DRC. Thomo ya sesole se se rometsweng ko go ya go letlanya batho ba kgaolo eo e tla bokhutlong kgwedi la sesole ko le ntse le tsweletse ka go ntsha dithuso tsa madi go tlisa kagiso le thitibalo kwa kgaolong eo. The extraordinary summit was convened to deal with the peacekeeping mission in DRC. As Botswana, we are equally concerned by the atrocities, the fighting in Eastern DRC, where thousands of people have been misplaced, women and children have been misplaced. We believe as SADC that
instability in DRC negatively affects the region. So the Council of Ministers met to consider the recommendations from senior officials, one of which is that the mission, the SAMI DRC mission, is coming to an end this December. So what we were now discussing is the proposal that the mission should be extended, and we have met and we have made our recommendations, and heads of states are going to meet tomorrow, and they are going to consider these recommendations as to whether the mission should be extended by another year or not. The other issue is that we had also to contend with issues of resourcing the mission. You would understand that when we have a mission, countries then have to contribute financially and also with troops. As Botswana, we are not a troop contributing country in SAMI DRC, but I'm glad to say that we are fully paid in terms of contribution up until now, and we will be dealing with the additional costs that comes with the extension should heads of state accede to it. na le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primareng jalo ya tsatsi la mosupologo batlhodi ba le bararo ba kgotla ditsheko ya boikuelo Justice Tebogo Tau, Justice Sengwalia le Justice Beseng Kabinde ba tsholetse kopo ya mokwaledi wa pele wa Gatautona Rre Khathamorupisi ya gore kgotla e sekaseke ditshwetso le dikatlholo tse di dirilweng ke kgotla ya mo tshekong ya gagwe ba ka ya gore tshoboko ya kgotla ya ditsheko e ne ile maleba fa ene tlhalosa gore ba bosekisi ba dirile go le go tshegetsa le gona go supa gore melato e meraro ya tshenyetso setšhaba le go gweba ka madise ka fa molaong e ne ile ene a e dirileng batlhodi bao ba ne ba laela ba bosekisi le babueledi ba ga Rre Khathamorupisi go tlisa mekwalo ya ngangisano fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le 22 go tsetela kgotla kgolo ya boikuelo go atlhola Rre Morupisi kgwedi eno e le 27 Nkutswile Thamaga wa Bega. moraga gore kgotla kgolo ya ditsheko e bone Khathamorupisi molato ka ngwaga wa 2022 mo melatong e le mebedi ya tshenyetso setšhaba ina mo atlhola dingwaga di le pedi mo kgolegelong mme a di segela ko thoko gore a seka dira molato wa go tshwana le o mo sebakeng sa dingwaga di le 3 le go mo atlhola gape 50,000 pula. Kgotla kgolo ena boa gape ya atlhola Morupisi 80,000 pula mo molatong wa boraro wa go gweba ka madi e se ka fa molaong. Morupisi moragonyana o na tsenya kopo fa pele ga kgotla ditsheko tsa boikuelo gore e ntshe taolo e segela dikatlholo tse ko thoko le gore a gololwe pele a ipoeletsa ka go dira kopo e nngwe gape ya gore o boela morago boikuelo jo ka ntata ya madi. ba bosekisi e na re kgwedi ya Mopitlwe e le 5 le le 13 monongwaga ba tsenya kopo fa pele ga kgotla ya boikuelo ba le kgatlhanong le gore Morupisi a boele morago boikuelo jwa gagwe kgatlhanong le dikatlholo tse neng a di pegilwe ke kgotla kgolo ya ditsheko. Morago ga gore kgotla ya boikuelo e laole gore kgang e tswelele, mosekisi wa puso Kentse Molome o na tlhalosetsa baatlhodi fa dikatlholo tsa melato e Morupisi a neng a e lebisitswe di farologangwe mme di tsenye mo teng gore a tlhola le go ya go kgolegelong go feta dingwaga tse 3 mo kgolegelong. Molome a re Morupisi o senyeditse setšhaba ka go itseela tshwetso ya go bangonona tumalano le khamphane ya CMB ka nako e moatlhodi a kgotla ditsheko Tshepo Motswagole a neng a emise go tsena ga khuduthamaga ya Botswana Public Officers Pensions Fund e Morupisi e neng e le modulasetilo wa yone go simolola ka kgwedi ya Phalane e le 14 ka ngwaga wa 2014. a re Morupisi o na dirisa maemo a gagwe botlhaswa ka nako e le mokwaledi wa Gatautona ka a ne a fa CMB tiro eo mme morago a lebogwa ka koloi ya modiri wa Toyota Land Cruiser e lopileng 630,988 rands. Molome a re mo molatong wa go gweba ka madi e se ka fa molaong a re lekgotla le tshwanetse la ntsha katlholo e ikemetseng ka nosi. Fa ntsha katlholo mo boemong jwa baatlhodi ba kgotla ditsheko tsa boikuelo, moatlhodi Beseng Kabinde a re tshoboko ya kgotla kgolo ya ditsheko e ne e le maleba fa e ne e tlhalosa gore ba bosekisi ba dirile go lekane go tshegetsa le go papamatsa ka masupi gore melato e meraro ya senyetso setšhaba le go gweba ka madi e se ka fa molaong Morupisi o e dirile.
moatlhodi a re ka tshekatsheko eo go a tshwanela gore kgotla ya boikuelo e tsholole kopo ya ga moropisi. Moeteledipele wa kgotla ya boikuelo Dr. Tebogo Tau o laotse gore ba bosekisi le babueledi ba ga moropisi ba tsenye mekwalo ya ngangisano fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le 22 mme kgotla yone e tla atlhola moropisi kgwedi eno e le 27. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Court of Appeal, Gaborone. Puso e totobatsa jalo gore e na le maikaelelo a go tlhomamisa fa le kalana la mabokelo a melemo la Central Medical Stores CMS le mo seemong se se itumedisang go tsamaisa le gona go rarabolola matshwenyego a melemo mo lephateng la botsogo. Tona wa botsogo Dr. Stephen Modise le mothusi wa gagwe Rre Lawrence Okeditse ba ne ba ile go lekola Central Medical Stores go tlhaloganya le go gona go lemoga seemo sa melemo mo lefatsheng leno. Mpho ke leboge wa bega. Central Medical Stores ke le kalana le ka fa tlase ga tsamaiso ya lephata la botsogo mme le itebagantse le go reka melemo le setse morago melawana ya puso ya go reka le go tsamaisa tiriso ya melemo mo dipateleng lefatshe leno ka bophara. E rile a buisa babega dikgang morago ga loeto la gagwe ko Central Medical Stores. Tona wa botsogo Dr. Stephen Modise o na tlhalosa fa ba tla buelela lephata la botsogo go thusiwa ka madi a lekaneng go rarabolola mathata a letlhoko la melemo mo mafelong mangwe. Nka ra Batswana ke re ra utlwa matshwenyego a bone a goroga matshwenyego a kona go ethileng gore be re le ha tsatsi jeno mme gore melemo e goroge go bone go na le dilo tse dintsi tse di tshwantseng gore di diragale santa ile gone go na le melemo mo Central Medical Stores sa bobedi le gone go tlhomamisa gore melemo ya goroga mo dikgaolong tse di halogane mo lefatsheng la rona. Sa boraro ile gone gore melemo ya sona e goroga e tswa yang go e bewang teng gore ye go goroga go dipateleng le go ditleliniking. Ya go supegile gore go gongwe gono go ka tswa bona le gongwe bothata ja gore ba thaeletsane sentle gore melemo ya shota kwano re kopa melemo jalo jalo. Mme ke dingwe tse di leng gore ikemiseditse go itebaganya le tsone gore ha molemo o le teng mo Central Medical Stores o kgone o go goroga go kgaolong o go goroga go tleliniking go sepateleng o helele o le ko Motswaneng. Go ne ga tlhomamisiwa fa go tshwanetse go tsibogelwa go rarabolola matshwenyego a letlhoko la melemo mo mafelong mangwe. Currently, what we want to do is to engage our stakeholders. We already are quantifying with them, but we need to involve them even more so that they will be able to. Remo mosepelong wa go dira tsotlhe tse di maleba go rarabolola dikgwetlho tsa thaelo ya melemo mo lefatshe leno. Improve on our availability. That system will then be used downstream up to the level of issuing to the customer, that is the patient. They noted was obviously the issue of financing, the amount of funds that they get versus what they have to do and distribute out to people. Ye kgwetlho tse re di lemogileng ke kgang ya madi go reka melemo mme re tla dira tsotlhe tse di maleba go rarabolola seemo se. A strong background in procurement and also distribution, logistics and things like that. Tona wa botsogo o kopile babereki ba botsogo go bereka mmogo ka neelano go dira tsotlhe tse di maleba ka maikaelelo a go fenya mathata a letlhoko la melemo mo lefatshe leno. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Re tswela dikgang tsa rona kgang nngwe ke monna jana. Banana bangwe e bong Rekitso Lehume le Rre Edwin Setsenye ba kwa toropong ya Sedibephikwe ba itlhametse ditiro ka go kgabisa le go baakanya jalo ba tlhabolola boleng jwa selebego jwa diperetshitswana ke gore di baesekele tsa modiro wa hamba tse di ne di tlwaelesegile thata ka go pagangwa di tshojwa ke banna bagolo. Ba fetotse mogopolo o ka go itlosa bodutu ka one mme e nna kgwebo. Mo puisanong jalo le Megadikgang Karabo Molusi ba tlhalosa ka fa lorato la diperetshitswana le ba tswetseng mosola ka teng.
bobedi jo bo neng bo kokonetswe ke manokonoko a go tlhoka madi a itshetso bo bone sebaka sa go fetola seemo sa bone ka go kgabisa le go tlhabolola dibaesekele mo go kgatlhang leitlho. Tlhabololo ya teng ke ne ke bona kganya tsa gore batho ba tsamaya bosigo mme go sena sepe se supang gore se ka ba sireletsa mo tseleng. Ka kgwetha gore ke gaetse ke tsentse dipone go tswa mo tlhaloganyong ya meme. Ya ka e bona ntse ana baesekele ke dirisitse material o tshwanang bo ditšhupu tsene ke dira e le gore ke baesekele le gore ke tsamanyela ka one ko morakeng. Ka heletse ke bone gore le mo toropong ka e dirisa go ka tsamaya. Mogopolo o gapile maikutlo a banne. Re tlhoka diphatse tsa dibaesekele, bo ditšhupu, bo dithaere, bo di-axle kore diphatse tsa dibaesekele hela go the maotwana di-frame ra direla baesekele re ya ga hela e be nna baesekele e be re ba re kgabisa. Gompieno ga re se re bone ha re ka dira lehelo le re ka direlang nnyane re santse re direla hela mo motseng. So ne ke le tsorongwe re ka thusiwa ka lehelo. Ke tsa gore batswana ka bontsi ba tangotega gore batho ba palame dibaesekele. Kore ba boele mo setsong ba itse gore baesekele ya palangwa ka gore mo metheng ya bogompieno dipetrol di a tura. Le fa kgwebo e ise kwa disuise mmuso go solofetse gore e tla gwetlha dipuisano ka go tlhabolola ditsela gore di akaretse bapalami ba dibaesekele go atolosa thuto le go obamela melawana ya tsela. Tshwanetse go nna le ha go kotangwang teng sadly ena go tsotlhe o tshwanetse go tshoba kana go kgweetsa baesekele ha go ntse mo go yone ga go letele gore e re o kgweetsa baesekele o bo o emela ka dinao. Ha o setse o batla go khona o tlogela sone seterebi kana steering sa yone ka letsogo le lengwe mme o bo supa ko batlang go thena teng ka letsogo hela o le phuthulana o supa. Bobedi jo bo tlhomamisitse maikaelelo a jone a go igodisa ka megopolo e farologaneng gore ba felele ba thapile palo e bonalang ya babereki. Maiteko a simolotseng e le itloso bodutu ka go tlhabolola dibaesekele tsa hamba a ka supa maikemisetso a setšhaba mo go tsweng ka ditharabololo ka mekgwa e tokafaditsweng e babalelang tikologo e le bofefo le ditshenyegelo tse di seng kalo. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. Ra tswelela. Bangwe ba balemi ba merogo kwa kgaolong kana mo kgaolong jalo ya borwa ba re ba lemoga ba itumela thata puso e ntšha ebile ba solofela go le gontsi mo go yone go ba emanokeng go ba godisa gore batle mo selong sa bokgoni jo bo feletseng jwa go jesa lefatshe leno ka botlalo. Balemi ba buile seja ka ba semeletse ditiro ya bone e seng bonolo go tlhelele ya go tlhomamisa gore ba ji bareki kwa borwa le kwa botsheka jwa lefatshe leno ba kona merogo ka mefuta segolo jang ka e tlotlomadiwa jalo gore e siametse botsogo le mebele ya batho. Emmanuel Rapua ka pego. Mahamo a temo ya merogo o santse o hatlhoga mo lefatsheng leno. Balemi ba bo ba dumela thata gore tema e ba isegileng le peeletso e mašetla di tla ba kgontsha gore re nako nngwe ba bo ba kgona go jesa sentle lefatshe leno ka mefuta yotlhe ya merogo e tlhokafalang. Tsholofelo ya bone e bo e feletse gore puso e ntšha e tla tla maiteko a bone. Ga re ise re itlhelele ko lehatshe le batlang teng. Jaanong ke dumela gore hela ka bongwe hela jwa pene bogogi bo bontšhwa bo botseneng ke go tla le bone ba tlhalosediwa hela se re ntseng se diragala se ke dumelang gore ga go ka ke ga nna diphetogo di petse di maswe tse di ka re baballang ka gore kana go ira jaana ra be re spendile madi re hirile batho go raya gore go apele re dumela gore le rona kganye e batlang ka yone ya letlhoko la ditiro le ya go batla go ntsha dijo ra go e tshwara ga nna le bone. Batswana ba ba lemang ba na le bokgoni. Dikeletso tsa bone hela ke gore goromente a kgone go tla ka mananeo a ileng gore o tla ba thusa a ba godisa. Re eletsa jalo gore goromente e re hela ya ka ga simolola the 100 days e tla be e simologa gongwa a lebelele gore tota me horticulture ra re ba tshuletse eng. Ba dumela thata gore ba na le seabe se se tsepameng go ka fokotsa letlhoko la ditiro ka ba thapa babereki ka dipalo. Ke eletsa jalo ke kopa gore
e ka re ka tswelela re dira jalo gore re tle re kgone gore re tswelele re rotloetse itsholelo ya lehatshe la rona e be re direle tsone ditiro ha o ka lebelela go hana mo famong re na le babereki ba ileng gore ka bone hela re setse re tsholetsa itsholelo ya Botswana ka gore ga ba tsamaye mo mebileng ba bereka. Balemi ba itela ka tse di botlhokwa thata go ba kgontsha go ntsha maduo a kwa godimo. Ke gone gore di associations tsa rona di nne le a better coordination e leng gore we can speak one voice, whether ke ko centrally, whether ke ko southern, re be re le Botswana rotlhe go na le a very good communication, and also di market di ka nna teng. E re ka se tshwarwa ke ntšapedi se se thata toro kgolo ya balemi ba merogo ke go bona motlha mongwe ba itshetletse sentle go tlamela lefatshe leno go menagane. Emmanuel Rapoa, BTV News, Tlanege. Ga re le batsa mafatshe a sele setlhopha sa ntlha tota sa bomme go kgweetsa difofane kwa lefatsheng la Malawi se rulagantse moletlo o rutang bana ba ba dikobo dikhutshwane le ba ba kwa magaeng ka go fofisiwa jalo ga difofane le gone go di bona hela ka matlho. Barulaganyi bao ba re moletlo o ke mangwe a maikaelelo kgotsa maiteko a bone go rotloetsa bafofisi ba difofane go tswa kwa moding. Barulaganyi ba re moletlo o kgonne go diragatsa ditoro tsa bana ba le 1,000 mmogo le gone go hitlela ba bogedi bangwe le fa go ntse jalo bagolwane ba kwa Malawi ba sokola ka go ngoka baithuti mo mohameng wa difofane ka jana difofane di senene ko lehatsheng leo ebile mhama wa tsone o sa tlhabologa. Ntse e le toro ya me go nna mokgweetsi wa difofane ke itumetse thata go ithuta go le gontsi. Ke batla go nna moitseanape wa difofane fa ke gola. When I grow up, we got about almost 1,000 underprivileged children to come in to just. Re bone bana ba ba go dikhutshwane ba le 1,000 batla go bogela. Re dumela mo baneng ba le mo ditorong. Re batla go rotloetsa di le dintsi e bile ga re emefa. So we believe in the children, we believe in the dreams because we also believe in our dreams in the first place. So we want to encourage as many dreams as possible and we're not stopping here. It's also my first time to come to a place like this and I've been inspired. Ke santla ke tla moletlong o ntseng jana ke kgothaditswe fa ke ka bo ke bone jana pele ke ka bo ke le mokgweetsi wa difofane. It's so nice for me too. We don't have a lot of airlines coming into Malawi, we don't have a lot of airlines even domestically moving. Arena difofane tse dintsi tse di tlang Malawi le tse di mo gae tota ga mmogo le dikago tsa tsone. We've been talking about Jileka Airport. Wetso kgang ga go nna dikgang ha go sana tsa metshameko mme gompieno tsa metshameko ke tse di loileng go loa bobe ka kgaitsedi yake laetsa o seke. Ka go leboga kgaitsedi ka o etso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego e kwa setlhweng ke reng The Zebras e bonetse phatlha kwa kgaisanong ya AFCON 2025 ba sana go kokwanya dintlha di hera bobedi morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha le sa Egypt mo motshamekong wa ditlhopha tsa Group C o sa tswang go wela wa go ipatlela phatlha kwa kgaisanong eo ya ngwaga o tlang kwa lehatsheng la Morocco mme seo se ra jalo gore Egypt le setlhopha sa The Zebras ke tsone hela ditlhopha tsa Group C tse di bonetseng phatlha kwa kgaisanong eo ya AFCON 2025. Mo maitekong a go godisa motshameko wa golf mono gae le kgotla la Botswana Golf Union le ntse le tshegeditse itutuntsho ya malatsi a mabedi ya Professional Golf Association Level 1 e neng e tseneletswe ke bakatisi ba le 20 mo mahelong a beke a sa tswang go wela mme a rutlwe pego e tletseng ka tshepo ke himile. E re jaaka motshameko wa golf e le mongwe wa metshameko e sa tume mo lefatsheng leno itutuntswe eo e solofetse go thusa kgolo ya motshameko o jaaka go tla loga bakatisi ba le mmalwanyana ba ba tla anamang le lefatshe. The course intended to train people on the basics of golf with a view of having them go and cascade the training further and train.
Ithuthuntso e itebagantse le go ruta bakatisi ka motshameko wa golf go tswa ko modimo gore ba kgone go ruta bana kwa ditlhopheng. Go ntse go na le selelo sa gore ga gona bakatisi kwa ditlhopheng tsa rona, mme re le ba BGU re ikemiseditse go thusa ka selelo seo. So we've gathered these participants to provide them with the basics on golf so that they go further down at their respective clubs and train the kids further. Morutuntsi ko ithuthuntshong eo Mphoki Lusiwa a re motshameko wa golf o kgona go dirisiwa go itshetsa. Golf is one of those sports where we differentiate between people who make a living out of golf and those who don't make a living out of golf. Motshameko wa golf o farologane ka ba ba tshamekelang go itshetsa le ba ba tshamekelang go itlosa bodutu. Seo se bo se dira gore go nne dinga le go tlhaola batshameki ba tsenela motshameko o. Ke ka mo re dirileng ithuthuntso e go leka go thusa seo. Is to make it accessible to a lot of people. One, we've brought majority of our golf clubs, people who reside in outside Gaborone, to come here to be trained as trainers. They can go and introduce younger kids to golf. Been learning a lot and I'm going to take this opportunity. Ke ithutile go le gontsi mme ke ya go rutunza bana kwa lobatse jaaka motshameko o le monate ebile o batla go rutwa motho a le monnye. How to play golf and I feel like they're going to be. Because it was very educational and very practical. Itumetse ka gore ithuthuntso e ntse ile maemo a ntle. Ke tsene ka ke sa itse sepe mme ke itse go le gontsi. Re ya go ruta bana kwa sekolong. Everything and why we're doing it, and this will be easier to show to younger kids. And Ithuthuntso eo e solofetseng go ribolla batshameki ba bašwa ba golf le ba ba eletsang go tsaya karolo e kwa godingwana mo motshamekong o e simolotse ka matlhatso mme a fela ka letsatsi la tshipi. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. A jana re duetsa ka tsa tennis Mochengeti Manzungu le Tinashe Patswane ba hetetse kwa tikologong ya Makgaola kgang a kgaisano e tsweletseng ya batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le bone ya Confederations of Africa Tennis mo letlhakoreng la basimane la di doubles. Bobedi jo bone jwa phirimisa ditoro tsa ga le bone Tlape le Francisco Brink ba Botswana ba ba tswapetsa ka dintlha tse pedi go lefela kwa National Tennis Center. Me a re utlwe tshegofatso Malepa. Mochengeti Muzungu le Tinashe Patswane ba tsene mo motshamekong wa Sekamakgaola kgang morago ga go thoka mogaisane mo di-quarter finals jaaka ba tsene mo gaisanong e ba ithomile ko pele kana le di-top seed fa mo letlhakore le lengwe le bone Tlape le Francisco Brink ba setlhopha sa Botswana ba gorogile fo ba sena go gapela Ntete mo Malumu le Ragile Pence le bone le Batswana mo di-quarter finals. Mo seteng ya ntlha Tlape le Brink ba ne ba le bokoa ba latlhegelwa ke di-serve le fa go sa tlhokafaleng teng se sa fa Mazungu le Patswane sebaka sa go egfenya motofo ka 6-0. Mo seteng ya bobedi e bile le ya bofelo ya motshameko Tlape le Brink ba leka go boela mo motshamekong mme ga bo go setse go le thari jaaka Mazungu le Patswane ba ntsha ga tshwene go netefatsa fa ba fetela mo Makgaola kganyeng a kgaisano e ba fenya sete eo ka 6-2 go gapa motshameko o tlheka kakaretso ka dintlha tse pedi go lefela. We played better in the second set. Re tshamekile sentle mo seteng ya bobedi ka gore re ne ra tla ka maano a botoka. And play with more sense. Nka bo ke tshamekile dibolo tse di bokete go feta tse di tlhomameng. 7 shots. We were playing very well, but re tshamekile ka botswapelo fela ke ne ke akanya gore diboli tsa rona di ne di se maleba le ntse di ne di se maswe thata. Ga ra dira diphoso tse dintsi mo di-strokeng tsa rona. Feels like on our strokes. I think we'll improve by re tla leka go fokotsa diphoso tsa rona le go tsepamisa megopolo go feta fa mo nakong e tlang. we'll try to stay more focused in the match. Mo motshamekong o mongwe e ntse le wa basimane wa di-doubles Johan Theron wa Namibia yo neng a golagane le Vihan Balsara wa Kenya ba fentse Joel Baldaza le Unathi Sithole ba Zambia ka dintlha tse pedi go lefela.
mo letlhakoreng la basetsana Malak Macheng le Angel Chakanyoka ba Botswana ba fetetse mo makgaolakganyeng ba sena go fenya Juan le Chikamile ya setso ba Botswana ka dintlha tse 2 go lefela mme ba tla ya go lebagana le Claire Majeya le Rutondo Tom ba Zimbabwe ba ba fetetseng kwa makgaolakganyeng ka go fenya Angel Chongwe le re rotlhe kganyeng ba Botswana ka dintlha tse 2 go lefela. Makgaolakgang a tikologo ya ntlha a tla tshamekiwa mo mosong wa la bobedi fa tikologo ya bobedi ya kgaisano e tla simolola ka la boraro mo mosong. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Watsopego eo ine ga rela dikgang tsa rona tsa metshameko mme kgaitsedi ke Benson o eme sentle gore nna le ene re go gakolle gape dintlhakgolo tsa rona. Puso e tla itebaganya le dikgoreletsi tse di amang babeeletsi go dira kgwebo mono. Mabolokelo a melemo a Central Medical Store CMS a tla bewa mo seemong se sešwa se se tla thusang go rarabolola tlhaelo ya melemo. A mo go tsa metshameko The Zebras ba iponetse phatlha kwa kgaisanong ya AFCON 2025. Rialo ha ba ipelaetsa ba reta re ke dipitsi be re di bone ka mebala gompieno re di bone ka mebala ba le kwa Gepeto ele Tafite a lwantsha mo Kaloba Goliath wetso Zebras ra ba lebogisa ba iponetse phatla kwa AFCON 2025 ba tla bo ba lebile ko Morocco le rona re tla le ba ko re ya kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa ele re ntšanyana e sa leleng e tsewa ke bophiri a nne kagiso. Betsu madume amgala se masola pele sediwa ke Samuel Ramotonto le tse re temogetse marothodi a pula mabano mafilong a lefatshe leno e latelang ke gatisitswe mo sono ka nako ya borobabedi lesome le borobongwe ko Kazungula Police le Kazungula Road Border lesome le bone ko Veda Med Station lesome le bongwe ko Kazungula Primary School Busupa ko Khwai Northgate botlhano ko Habu Primary School bobedi ko Metsemantle Khotla le Mangkhodi Khotla le marothodi ko Jwane Med Station. Swantse sola pisana kwa gompieno se supa ga go bona maru mo mafilong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile mala o motala o bonala o supa gona le kgonagala gore maru ya ka duma kgotsa ka ne sa pula segong jono mo mangwe a one mafelo one mo gola ka mosogone go ta bona dibatsamaro ko borwa ja kgala le gare le bokone bothaba ga mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one maru a ta thiba ka bonthabongwe mme go na le kgonagalo ya marotlhodi mo mafelong a dikgalo tsa Nkgabe gantsi kgalagadi borwa bora go tlhaba kgatleng le kweneng re sofetse gape le kgonagalo ya diphefo ka moso mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabalela mo mosong gone go ta ikutatsa go le mogote lefatshe leno ka bophara ka selekano sa 20 go eng ko go 23 mme mo tshokologong gone go ta tswelela go le mogote ko borwa ka selekano sa 30 le bone ko Jwane le Good Hope ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta ikutatsa go le mogote thata wa selekano sa 36 go eng ko go 32 mme fa re bela seemo sa melo a naga mela ya mehibidi e bona la ya mafelong a dikgalo tsa borwa botlhaba kgalagadi Nkgabe le gare e supa melo a naga e re a sha mo nako ya gompieno mme le magola ka moso bodiphaso ja gore melo a naga e ka tswa mo taolong bo go godimo thata lefatshe leno ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa loapi mma re bele ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika maru a ta thiba ko Manzini mme re swetse kgonagala pula ko Maseru Gqeberha le Cape Town ga ko Upington le Johannesburg gone go ta thiba ka bonthabong maru a ta thiba gape ko Antananarivo mme go ta bona batsamaro ko Beira ga ko Harare go ta apoga ko Lusaka gone maru a ta thiba ka bonthabong mme ko Windhoek gone re solofetse kgonagalo ya pula re swetse kgonagalo ya pula gape ko Blantyre, Dar es Salaam, Luanda le Kinshasa ne ke le tshwaretse go le ka lebetse go sa tepelo ya pi a nne Boroko.
Malaka, a relatively small village in the Tswapong area, hosts loads of historical sites and artifacts. Malaka village hosts Old Palape, established in 1889 by Khama III, according to records. Though the church is closely associated with Old Palape, it is just part of Old Palape and not Old Palape itself.